evo, ne znamo kome da prodamo parfeme, ali našli smo jednog, where are you from? Nepal, Kathmandu. I was in Kathmandu before 15 years ago. I was 1 month Bhaktakur, Kirkipur. Do you know what is this? I don't know, sorry. Ja, joj, ne znaš, zato što smrdiš kao glodar. Pa nema veze, kume, ali nema veze. For you, if you want to buy, no buy. Present, no buy. Ovo je neplaćeni pekar hleb. Samo da kažem, to su ljudi koji će za nekih 15-20 godina osvojiti Evropsku uniju. Gdje su žene? Where is the woman? From Nepal. No coming, woman. Woman? Woman, yes. Nepal woman, no. Woman. Yeah. No. Sometimes women coming. Da, kakvi sam, da od toga nema ništa. Ovdje samo dolaze, znači na Balkan samo dolaze ovi muškarci, ne znamo zašto, ali nećemo da budemo sad u teoriji na zavere, tako da naše sledeće tržište, zato smo stali pod ovog dečka, će biti naravno Kathmandu, odnosno Nepal, jedna od 3 hinduističke države na svetu i to je jedina država na svetu, da znate, koja ima znak u obliku hinduizma, odnosno religijski znak na svojoj zastavi i ujedno i država gde se nalazi naravno i Mount Everest, odnosno Kathmandu, koja je predstavnica na najvećoj nadmorskoj visini. Thank you very much, my friend, you are the best man in the world, I never seen man like you in my life. Takva su dešavanja u Osijeku, šta da vam kažem.